bagambira kuri aba leta ka Yesu yakiribiri yababwirwa kuri yabagira ati icyo abana batujari nge mutabasubira abo kubuka amagwaro hanga no kabari kabo simazima nibagambira nti mutubine tari kwifuza buka amagwaro hanga k'umwana muto ari gutaha mu nakaci yabacikira kuyana muri wawe ubuzima bw'ingaho kandi ko yegeranyiriza abantu bakuze bitewe bikamanye kiri wari ukwegetse kuko wagiye babazi mu gihe cyo yakoze abo kwa akabamatira yabatahengaro yabamusha nabo cyo mutabaganza reka mutirize kimwe bakunda kwatira abana nibabazi akabamatira kuri yebabazi akabamushuka magara katabaho n'umugabo ukaba we w'ibiro batwitiriza kimwe Amina. Kama rahago kusimwa roho otegekeni tujona ubusinde obutawaho. Amina. Ayo hangusho kandi bari baragira benshi no kugenda begesema ngagona ndabagabaza kamiziri atatite n'ibyo mwana ibyo mu rwera kwetwe shengereza uburre icyabantu aba barukushaba ushorore amizaga Amina. Umwana w'umutasya ndabose kwa Kristo kandi tutaho akabazo musharaba abakunda cyo kuri gatatu cy'umwana y'abasobanura barakurana bashinja ebibi nezi asikane asiona nawe kandi kuri kwa Kristo ebyo byona Gracias.
Retired Bishop and the Creative Fraternity, abantu weru bitirisa byanyu all protocol observed. Elizoba yabaruku munonga mutwenda kutabarusya mwamushana n'umucyara kandi tubebaza nabwo ikintu cy'uruhanga yabahire bakazara abana kandi twari tubebaza abo kutorora bakatorana umbandi okuba bazire babana babo tukabakwasa umurimo wo korora abana aba when yorugamba nibanyita Agure na Kamya kandi the former district person Kamwenge ino mucyara wanjaha bamwita Monica Katusime na Tuhamya kandi itwe twayimerera umwana ubutwabatiza uw'umushana Kabatesi kandi twino bagezi bitwaha bo batwasibije mu rugo rumwe twine kondije umwana ubutwabatiza Keirungi Kengoma kandi nishabangwa bamwemerera baryaha banuvena repo kandi bakweza dakurigana muri bahari vena repo atusinguza kandi hamwe n'umucyarangiriza atusinguza ahantu babazire kandi babari na bashija Joan ahandi baba mwabareba kandi umwana wa kashatu actually ni mukuru myaka niwe bikorwa mukama mutahunga kandi abasirebe baba umwami Santana Ronald Santana rufitaba tujye bamanya aliyaha kandi umucyara we wahereza Catherine nawe aliyahereza umukono kandi hamwe natwiwe Addison hati to mwana twazara uwanje n'umucyara twamuzara n'umushiti witu kandi umushiti witu cyane n'umugambira muri tumusimba munonga abo kuba we yakoze connection ito tumazuro gwire tubanywani bekeji banywani bamushana kandi kumarubire konga connection yone kandi to umushiti witu aryaha twayemerera na umwana ogu kandi yerezo mukoro no umushiti witu no mushomesa wa science wa senior bamwitana Sasra Brenda going to asima munonga hata abogwire tukara long speeches itwe I want to pray on behalf of our good parents ngutfeyo okureba tukiriza obujunanizwa obumuzire obumudini zakufayo kandi okufayo nokuranga umwana wakumanya kwa kurara wakumanya kwa kushoma wakumanya umureba nakumanya obwire bwinji nshakora mistake emberera abantu mwe batweba so we shall try ukama yambe tufeyo
Wenu nokte takweza kimwe nabasa kwa hino ndisho kwenda supplement ga ukache bonka umwana witu itotwa yemeranga family twamuhitirabo icyente kandi warumugebi Mr Mushana ahora tubwire uyishe nagwande byo kucendekereza mbija babiriyo kandi na hano aho twakwizanye kwa hasa intwari kukiwe umwana witu yembaga naye byaha tsobude kwasa kuyaho ko kubaro kindi umbasiro ine cyarko nakongeraho cyakitaroho njana aha umwana Santana has something to say. Thank you. Kama simwe mwebare mnonga abagenyi berizoba n'abagore bitu nyono msharo wanje umujo utwayemera mutahunga bikorwa mukama tuje kumuhereza yenyena nyewe no msharo wanje kama simwe nanye nashemerwa mnonga nzima Mushana na Madam Maureen okundoda kukwemerera omwana wanyu nashemerwa mnonga nitakushiteka tekabo kwa bana ba Mushana kengo makero njona emerera na Mushana kabatesi bali mushomero lyanje, so I feel proud. So mstero munga Mushana staff ya Little Gigos staff ayi muri emerere babarebe nata bishiro sabyuka bose nabari mnongo kwisha tuine tsabe stware tatimwe kapshisha bwire braba bihari atwabahandikise konkanyo ka director wishomera bakushomeramo kero jona emerera next time takuzakushashuna fees so Mwebari mronga speech ya hati tuine abahazitu akamanisaho pastor kagambigambwa bayada tumwa batsa tinga twabatiza ndwati ndo bahame Anglican church like in other churches kwa kubatiza umwana bamuhereza certificate ninge barabibatizwa mwe tuzinaha guidance muri kutransfer kwase ukadasha ceremony yo twasa kuzubaha right here kandi sigaha confirmation bwemanye baraha iyo koreka ngo yabatizwa when very mushumira kutugayigaho very woyu we give it okay so baramureka tuzwase venerable kandi muri gukoreka abana kwa batizwa kwebare katika umwana kadashe mezimwe abazire mu kinzurire abana n'ibyocu okuzana uretene mutuna abazire unene n'ibyocu kwishije musime ukabe ibyocu wow abazire babana bacemerire kanchirize ngo haroke kiyaho twatwenzire kubanza tukabashuwa tukamanya ko barabe babatizwa hato cyahwa bari tata kuko muzindaro gwanje nanisha bangu abakeke mutoreke abaroke kiyabana tugishare bagaburira abazire babo kwaragera umuntu wareba ecabo mwami Musana kitabage cyuwarebera umugeni nangeje no kugira ngo ekeje neyo mwami Musana wow sigazo ko muhereze nanda kukigamba wishema cyo akazindaro ngako kigamba ubu kugambira ugamba aiturugamira mutahungane na twatu nukwebiri uri izolo bintu babisya kengo manawe aiturugamira lyo nakwata kiya na ngasi za kubatizibwa n'ingashi kwamibwa nawe cyo bariyo bazakushara ekihuro nacyo bakende kibihuro muri nyakora okay ushaka kwa gukwincerezibwa twaza kushara umugatogu yakubashaba abaroko gutwororaho gutwororeje umbwire buke munonga eshahe sasigara yetwe natuzikoze setaye kare kitekwa kutaha hakweza
tukataha mwirima aza mwana kantu akakora ino chunda kuri zo amaka kachunda kampe mora nawe cyo kachunde ki kare haksharo mwe usegazo kwari na gaburira bamwemerera o tsano wale bandite MC kare kanyere nyuma ayiturukambira umwana ariyo nagaburira bazirebe ubwo yaheza akobana we mutahunga kancheze ngo no mutahunga bo kuba izine ryo ndiri y'abasigazi kabatesi ariyo nagaburira bazirebe uwo musana kabatesi nagira tumwebare kunzara wanje yenda kwereza akazindaro gakigamba akazindaro gakwemyanya zipaka akazindaro omwana wa kasatu wow sigazo ko muhereze nanga kukigamba wishema chicho akazindaro ngako kigambi obu kugambira ogamba aiturugamira mutahungane na twatu nukwebiri buri izoro bintu ndababisya kengo manawe aiturugamira ryo nakwata kekiye na ngasi zirebe yaza gaburira abo moyo ariyo natwara abo mbiri Mshija warahango kuyagira ngo mwana we yayemerera yamuhembuzi kama bahereza mugisha aiturugamira agacweka kabazira kukahwa kandi twenda kora Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.